Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha kuri two mu masaha igicamunsi ndetse ukaba ukurikira Duniani Kote TV. Turagarutse rero wowe twumva amasaha y'igicamunsi tuguha ikaze, ariko kandi nawe twumva amasaha nimugoroba tuguha ikaze by'umwihariko. Turabasuje cyane rero abantu mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi muri Korine Munanira, muri Korine Mujejuru, muri Korine Kinazi, muri Korine Tongo, mudukurikira by'umwihariko mwibereye Gitega, Cibitoke, mudukurikira muri Ruyigi, za Kayanja, ni hirya no hino by'umwihariko ku mugabane wa Afrika, Kenya, Uganda ndetse nano muri Malawi, South Africa, hose muradukurikirana cyane gatanu kuri kagenzi kaka. Ariko di uziko nafatiyeho Gana Karemba Emmaure, igicamunsi kiza, igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha Bwana Moses, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi ba Duniani Kote TV. Yes, nukuvuga ngo nari mfatiyeho ngira ngo naye naguharira abantu ku mugabane w'Uburayi ukabasuhuza ikaze rwose ndayiguhaye wa muntu w'Imana. Reka mboneho gusuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, mu bihugu bitandukanye ntabasha kurondora ngo mbirangize. Ari nako nanone nsuhuza abakunzi bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye, mbifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani n'impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Yes, murumvikana rero na makuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tugiye kwa tuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ivumbi rikomeje gutumuka mu gihugu cy'u Burundi. Wamenye ko uwitwa General Prime Niyongabo iwe muri go yarahawatewe. Uwitwa Prime Niyongabo rwose ari mu bibazo nyuma yuko akose no mugabo sinzi rwose uyu mugabo ibiza kumuba murazo ku munsi w'ejo nibwo atubwiraga amakuru yibye, nyuma yuko bamurashe bakamuhusha ikibuga cy'indege cya Bujumbura. None na nubu iwe mu rwongeye guterwa, na nubu iwe mu rwongeye guterwa. Yes, birumvikana no tugiye kwa tubyinjiramo gatano kuri kagenzi kako, turaza kugaruka Cibitoke. Uzika amakuru mfite na nubu ngabanyamurenge bakisuka, abanyamurenge barakisuka kujya mu gisirikare mu bubi n'ubwiza, wakanka kujya mu gisirikare ukicwa. Hari nabo nabonye bajyana bahambiriye amaguru. Aha baragutendeka rwose. Asubira ni mu gisirikare cyangwa ni ibyo nabyo turabisobanura, turabyinjiramo neza tumenye ibyo ari byo. Yes, birumvikana rero turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Ruyigi, turebe uko situation ihagaze. Turaza kuba twerekeza mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga hano Bujumbura ku kibuga cy'indege, na n'ubu situation yatari ndetse ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nabyo turaza kuba tubikomoza, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugere tuba updatinga mu bice bigiye bitandukanye. Tugaruke hano by'umwihariko za Gitega, turebere hamwe iby'abayobozi, inzego zigiye zitandukanye zimo zaryana ku rwego rwo hejuru, byaba inzego za gisirikare ndetse n'inzego za politike. Abarimo ba Bunyoni bameze nabi rwose, barimo barashakisha uruhindu witwa General Nevisa n'isaha ashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo Bwana Karemba Emmaure tugiye kuvuga impfunyamfunyi bwakira bugacya, reka twinjire mu makuru yacu. Twinjire mu makuru, twinjirane imbaduka ya gikomando, twinjirane icyitwa kuri gukubiye kubiri kubera ku butaka bw'u Burundi. Ubutaka bw'u Burundi bukomeje kubamo icyitwa ibibazo, kandi abaturage niko batakambira abadashaka kubumva. Yes, reka tuhere hano by'umwihariko kwa General Prime Niyongabo. By'umwihariko ni ku isaha y'isa 7:05 igera kuri 5 nibwo ibi bintu byabaye. Aza kwatakwa iwe mu rugo, yatakwa n'abantu bari bambaye uniform zisa nk'iza polisi, ariko nanone ngo harimo gucuya kwishi, kuko ngo amatara yabamuritse, ngo umwe mu barinzi bacungaga umutekano ngo yabonye harimo guca kwinshi. No kuvuga ngo rero aha ngaha batatse, ariko ngo baza kwataka abarinzi ba hano kwa General Prime Niyongabo n'umuryango we, bafite amakuru ndetse banafite ukuri kwa batatse ngo nibangaye bimeze bite. Abatatse nibangaye bimeze. Ubwo rero baje kwazana imbunda zero silence, abandi nabo mu buryo bwo kugira ngo bataza guteza umutekano muke, imbunda zabo bazikubitaho silence, bazikubitaho icyitwa. Ubwo tayari icyo gihe umuturage uri kure ntabwo bari bwumve ngo amasasu byagenze bite. Wa muntu w'Imana we, barasana mu gihe cy'iminota igera kuri 12, abari bateye barangije basubira inyuma igitaraganya. Gusa icyo nakubwira cyo n'ubundi ngo isaha ku isaha ngo abakomeretse ngo biragaragaza neza yuko abantu babarashara abahanga, kuko ngo ntibashaka no kwica. Ubwo harabibajije icyo bashakaga birabacanga,
ariko nimba bashakaga mwenyewe nyirizina, nimba bashakaga umugore we, nimba bashakaga abana, nta wigeze abimenya. Gusa icyo nabwira abantu cyo mu gihugu cy'u Burundi situation ni hatari, situation ni hatari, ibibazo ni ibibazo. tugaruka hano gato ku kibuga cy'indege. Ese ku kibuga cy'indege kugeza amaginga ya amakuru muhafite na yahe bimeze biti? Bwana Moses, nahoze ndeba amafoto, nahoze ndeba amavideo atandukanye hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Abaturage batuye hafi mu nkengero zacyo, bamwe bakomeje kugenda bahunga, abandi bakomeje kugenda bagira igihunga gikomeye cyane, bavuga bati ese biri kubera hano irasana rya buri munsi, irasana rya buri saha riri kuba ku ruhande rwa Itangazo ndetse no ku ruhande hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege kugeza amazinga ya nabwo ngiye kwinjiramo, nagira ngo mbanze nyitangatange nkubwire situation nka data, ariko nayo ntago woroshye, reka mureke di. Ni ukuvuga ngo situation nyuma y'uko ibaye mbi ku ruhande rw'abaturage bakabona yuko ibintu bikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyabonye yuko abaturage bari guhangayika cyangwa kubabara, yego, basaba abaturage cyangwa bategeka abaturage, bababwira bati nta muturage wemerewe guhunga utuye hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikikango gihari rero ni ikihe? Bamaze kumenya yuko Itangazo yamaze gushinga amatako hafi y'ikibuga cy'indege cyose gitangatanze. Impamvu banga ko abaturage bava hano hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, yenda naguce mu ijambo, ibyo byo ni ibintu byumvikana kuko tumaze igihe tubivuga. Nta kibazo ikomereza. Nufanga impamvu ikomeye iri gutuma abaturage bari kwanga yuko bahunga bava hafi y'ikibuga cy'indege kubera urusaku rw'amasasu uri kuhavugira, ngo barashaka kubanza bagasaka buri muntu wese bamubaza ibyangombwa, basanga umaze igihe gito uje hano hafi y'ikibuga cy'indege hano mu mujyi wa Bujumbura, yego, bahita baguta muri yombi. Abanyamurenge noneho baracyahura n'ibibazo. Ubwo niyo gahunda, mbega niyo gahunda. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano ku kibuga cy'indege, ariko bamaze kubona yuko icyitwa muvuma militaire mu masaha nimugoroba batangiye no guhinduka. Muvuma militaire mu masaha ya nimugoroba irimo irahinduka. Biragaragara yuko deployment bari kuzana abasirikare benshi babarunda mu bice byinshi bitandukanye, by'umwihariko ibice by'imijyi n'ibice bigize inkengero z'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye, by'umwihariko hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, cyane no mu bice bihuza inkengero z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo umuvandimwe bita Fred ndamusuhuje ari Bujumbura, niwe wampaye amakuru ambwira yuko mu masaha y'ijoro kijyanye na muvuma militaire kirimo kirahinduka, ndetse kandi ngo umutekano ku ruhande rw'imbonerakure cyangwa se ingabo z'u Burundi uri kuba wiyongereye bitandukanye nk'uko byari bimeze nko mu yindi minsi isanzwe. Ibi bibaye nyuma y'uko uwitwa General Prime niyo ngabo yarapfiriye muri uno mujyi. Ngira ngo Bwana Kayemba Aimable twava hano gato tugahita tunagaruka hitwa za Cibitoki. Ni Cibitoki kugeza amaginga ya igisukwamo abanyamurenge bahatirizwa kujya mu myitozo ya gisirikare kugira ngo bafatanye n'imbonerakure z'u Burundi guhangana by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye aho iki gihugu kiri kohereza ingabo hose. Ngira ngo
nabyo ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo bwana Karemba Aimable twanakomeza utubwira ese kugeza magingo abafatanyabikorwa be cyangwa se abandi banyepolitiki batavuga rumwe na Evariste Ndayishimiye barakubwira buryo ki bagomba gukora igishoboka cyo